Tribunars Filipina ketakutan saat negaranya digertak oleh negara barat. Pasalnya Filipina berencana akan membeli 16 helikopter Mi-17 dari Rusia. Atas gertakan tersebut, Filipina mengkonfirmasi bahwa militer negaranya telah resmi membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat jenis Mi-17 dari Rusia. Pembatalan pembelian itu pun dikonfirmasi langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Rencananya, Filipina akan membeli sejumlah kendaraan hingga senjata dari Rusia sebanyak 215 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Mengetahui rencana pembelian itu, Barat menjatuhkan sanksi kepada Filipina. Jika transaksi itu terjadi, Barat akan melakukan pembekuan transfer bank. Pemerintah Filipina risau negaranya akan mendapatkan sanksi pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan dari migran Filipina di negara Barat. Filipina sendiri belum memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kontrak pembelian helikopter Mi-17. Namun rencana pembatalan kontrak sebenarnya sudah lama digagas oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Rencana tersebut sudah digagas sejak Agustus lalu setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Filipina menandatangani kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November 2021. Kesepakatan ini dilakukan guna mempercepat proses modernisasi perangkat keras militernya yang sudah jauh ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter Mi-17 batch pertama dijadwalkan dalam waktu sekira 2 tahun. Seusai pembatalan kontrak dengan Rusia, Filipina saat ini sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Washington untuk pembelian Boeing CH-47 Chinook. Perlu diketahui kehandalan Mi-17 semakin terlihat lantaran mampu mendarat di berbagai landasan darurat. Helikopter ini mampu mendarat di tanah lunak, padang salju, hingga kawasan perairan. Dengan kehebatan tersebut, bahkan membuat Mi-17 dipercaya sebagai heli andalan misi PBB. Pasalnya kendaraan ini mampu menjalankan tugas di kawasan konflik dan rawan bencana. Kemudian helikopter Mi-17 mampu 4 peluncur, roket multikaliber, 2 bom penghancur beton FAB 250 CP, ranjau laut, hingga perangkat pengecoh rudal. Bahkan kendaraan ini mampu menjadi pengacau sinyal elektronik selama di medan perang. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Regional tactical and army aviation, missile troops and artillery strikes eliminated the Ukrainian command post close to Novotavrichnoye in Zaporozhye region. Ukrainian units near Novaya Kamenka, Petikatki and Novaya Kaluga in Kherson region, Yampol, Novoukrainka and Kirovsk in Donetsk People's Republic, Izumskoye in Kharkov region, 67 artillery units at firing positions, manpower and military equipment in 167 areas. 5 Ukrainian munition depots were annihilated near Kupiansk-Uzlovoy and Dvurechne in Kharkov region, Trifonovka in Kherson region, Torskoye in Donetsk People's Republic, and the city of Nikolaev. An oil terminal storing diesel fuel for the Ukrainian Armed Forces military equipment was destroyed close to Alexeyevka in Dnepropetrovsk region.
A fuel depot was eliminated near the village of Smela in Cherkasy region, where more than 100,000 tons of aviation fuel for the Ukrainian Air Force was stored. In the past 24 hours, air defense systems shot down 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Staritsa, Ishchenka, Borozenskoye, Tokarevka in Kherson region, Lubimovka in Zaporozhye region, Yegorovka, Staromayorskoye, Blagoveshchenka in Donetsk People's Republic, Verkhnya Duvanka, Kuzemovka and Oborotnovka in Lugansk People's Republic. Moreover, 6 projectiles of the American HIMARS MLRS and 1 HARM high-speed anti-radiation missile were intercepted close to Kakhovka in Kherson region and Svatovo in Lugansk People's Republic. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the past 24 hours, the Russian armed forces have continued launching attacks by high-precision long-range air-based armament at the military control and energy systems of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized. In the Kupiansk direction, the enemy made attempts with up to 2 motorized infantry companies to attack the Russian troops' positions in the direction of Kuzemovka of Lugansk People's Republic and Berestovoye in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Artillery fire and active actions of Russian troops annihilated more than 20 Ukrainian personnel, 2 armored personnel carriers and 1 car. In the Krasny Liman direction, the enemy attempted to break through the defense of the Russian troops with a reinforced motorized infantry battalion close to Novosadovoye in Donetsk People's Republic and Torskoye Forestry. Russian airstrikes and concentrated artillery fire from pre-prepared lines inflicted fire damage on the Ukrainian units. About 70 Ukrainian personnel, 3 infantry fighting vehicles, 7 armored personnel carriers and 3 pickup trucks were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the South Donetsk direction, the enemy attacked the Russian positions with the forces of 2 company tactical groups, reinforced with tanks, in the directions of Novomikhailivka, Nikolskoye and Slavnoye of Donetsk People's Republic. Artillery fire stopped and dispersed the hostile units. More than 40 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles and 4 cars were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the enemy with a reinforced motor
motorized infantry battalion failed to attack the Russian positions in the directions of Bruskinskoye, Katikatsky, Koshara, Sukhanovo, and Ishchenko in Kherson region. All the attacks have been successfully repulsed by the Russian troops. The enemy has been driven back to its initial positions. More than 90 Ukrainian personnel, 3 tanks, and 8 armored fighting vehicles were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. Selama ini kita hanya melihat suasana pertempuran yang terjadi di tengah hutan, desa, hingga perkotaan. Tak banyak yang tahu seperti apa suasana ruang bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 22 Oktober 2022. Menunjukkan tentara Ukraina yang sedang mengabadikan dan memperlihatkan suasana ruang bawah tanah mereka, tempat mereka untuk berlindung, tempat mereka untuk makan, tempat mereka untuk hidup selama perang masih berlangsung. Tampak dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah dapur-dapur kecil dan meja juga kursi untuk ditempati para militer Ukraina saat makan bersama. Точно ніякий гриб не візьме. Denazifikasi tidak bisa dihindari oleh angkatan bersenjata Ukraina. Untuk kesekian kalinya, amukan rudal angkatan bersenjata Rusia menghancurkan benteng pertahanan militer Ukraina di dekat Avdiivka di utara Donetsk.
Peristiwa itu terekam melalui kamera udara. Videonya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi di beberapa titik, yakni di dalam parit dan sebuah bangunan yang diduga sebagai markas Angkatan Bersenjata Ukraina. Diketahui kendaraan infanteri militer Ukraina juga ikut hancur dalam insiden penyerangan ini. Belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pasukan Rusia mengklaim tentara Ukraina menderita kerugian besar kali ini. Batalion Somalia memberikan pertolongan pertama kepada tentara Ukraina yang terkena ranjau kelopak. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bersama dengan perwira DPR atau Republik Rakyat Donetsk dari Batalion Somalia, korban yang terluka dan berada di posisi dekat desa Vodiane Donetsk segera dievakuasi. Di sana ia terkena ledakan oleh kelopak ranjau. Selain diberi pertolongan pertama, korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Luka yang diderita korban berada di bagian kaki. Ranjau PFM-1 kecil berbentuk kupu-kupu hijau dijuluki kelopak biasanya diluncurkan dengan artileri atau dijatuhkan dari pesawat.
Meski menuduh Amerika Serikat menggertak sekutu Arab Saudi, klaim tersebut dilayangkan Istanbul setelah produsen OPEC Plus mengumumkan pengurangan produksi minyak secara besar-besaran. Seperti diketahui, Washington keberatan dengan keputusan tersebut. Baru-baru ini OPEC Plus mengumumkan akan memproduksi 2 juta barel minyak lebih sedikit per harinya. Keputusan ini akan diberlakukan mulai November mendatang. OPEC Plus juga membatasi pasokan di pasar yang sudah ketat. Meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan produksi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi untuk hubungan Amerika dengan Arab Saudi setelah langkah OPEC Plus. Sementara Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan penindasan tersebut menjadi tindakan yang tidak benar. Sebelumnya, Amerika Serikat sangat ingin melihat Arab Saudi dan mitra OPEC memompa lebih banyak minyak. Tujuannya untuk membantu menurunkan biaya bensin yang tinggi dan mengurangi tingkat inflasi Amerika Serikat tertinggi dalam 40 tahun. Kartel OPEC yang dipimpin oleh Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global bulan depan. Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi yang akan membantu Rusia membayar perang di Ukraina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan keputusan OPEC murni karena faktor ekonomi. Pangeran Faisal juga menegaskan keputusan ini diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggotanya. Kerajaan juga membantah memihak atas invasi Rusia ke Ukraina yang didukung Barat. Arab Saudi bersikeras bahwa pihaknya telah mempertahankan posisi berprinsip dalam mendukung hukum internasional. Sementara Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan dia terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Tribunars Filipina ketakutan saat negaranya digertak oleh negara barat. Pasalnya Filipina berencana akan membeli 16 helikopter Mi-17 dari Rusia. Atas gertakan tersebut, Filipina mengkonfirmasi bahwa militer negaranya telah resmi membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat jenis Mi-17 dari Rusia. Pembatalan pembelian itu pun dikonfirmasi langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Rencananya Filipina akan membeli sejumlah kendaraan hingga senjata dari Rusia sebanyak 215 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Mengetahui rencana pembelian itu, Barat menjatuhkan sanksi kepada Filipina. Jika transaksi itu terjadi, Barat akan melakukan pembekuan transfer bank. Pemerintah Filipina risau negaranya akan mendapatkan sanksi pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan dari migran Filipina di negara Barat. Filipina sendiri belum memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kontrak pembelian helikopter Mi-17. Namun rencana pembatalan kontrak sebenarnya sudah lama digagas oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Rencana tersebut sudah digagas sejak Agustus lalu setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Filipina menandatangani kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November 2021. Kesepakatan ini dilakukan guna mempercepat proses modernisasi perangkat keras militernya yang sudah jauh ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter Mi-17 batch pertama dijadwalkan dalam waktu sekira 2 tahun. Seusai pembatalan kontrak dengan Rusia, Filipina saat ini sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Washington untuk pembelian Boeing CH-47 Chinook. Perlu diketahui kehandalan Mi-17 semakin terlihat lantaran mampu mendarat di berbagai landasan darurat. Helikopter ini mampu mendarat di tanah lunak, padang salju, hingga kawasan perairan.
Dengan kehebatan tersebut, bahkan membuat Mi-17 dipercaya sebagai heli andalan misi PBB. Pasalnya kendaraan ini mampu menjalankan tugas di kawasan konflik dan rawan bencana. Kemudian helikopter Mi-17 mampu 4 peluncur, roket multikaliber, 2 bom penghancur beton FAB 250 CP, ranjau laut hingga perangkat pengecoh rudal. Bahkan kendaraan ini mampu menjadi pengacau sinyal elektronik selama di medan perang. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery strikes eliminated the Ukrainian command post close to Novotavrichnoye in Zaporozhye region. Ukrainian units near Novaya Kamenka, Petikatki and Novaya Kaluga in Kherson region, Yampol, Novoukrainka and Kirovsk in Donetsk People's Republic, Izumskoye in Kharkov region, 67 artillery units at firing positions, manpower and military equipment in 167 areas. 5 Ukrainian munition depots were annihilated near Kupiansk-Uzlovoy and Dvurechная in Kharkov region, Trifonovka in Kherson region, Torskoye in Donetsk People's Republic, and the city of Nikolaev. An oil terminal storing diesel fuel for the Ukrainian Armed Forces military equipment was destroyed close to Alexeyevka in Dnepropetrovsk region. A fuel depot was eliminated near the village of Smela in Cherkasy region, where more than 100,000 tons of aviation fuel for the Ukrainian Air Force was stored. In the past 24 hours, air defense systems shot down 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Staritsa, Ishchenka, Borozenskoye, Tokarevka in Kherson region, Lubimovka in Zaporozhye region, Yegorovka, Staromayorskoye, Blagoveshchenka in Donetsk People's Republic, Verkhnya Duvanka, Kuzemovka and Oborotnovka in Lugansk People's Republic. Moreover, 6 projectiles of the American HIMARS MLRS and 1 HARM high-speed anti-radiation missile were intercepted close to Kakhovka in Kherson region and Svatovo in Lugansk People's Republic. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the past 24 hours, the Russian armed forces have continued launching attacks by high-precision long-range air-based armament at the military control and energy systems of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized.
In the Kupiansk direction, the enemy made attempts with up to 2 motorized infantry companies to attack the Russian troops' positions in the direction of Kuzemovka of Lugansk People's Republic and Berestovoe in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Artillery fire and active actions of Russian troops annihilated more than 20 Ukrainian personnel, 2 armored personnel carriers and 1 car. In the Krasny Liman direction, the enemy attempted to break through the defense of the Russian troops with a reinforced motorized infantry battalion close to Novosadovoe in Donetsk People's Republic and Torskoye Forestry. Russian airstrikes and concentrated artillery fire from pre-prepared lines inflicted fire damage on the Ukrainian units. About 70 Ukrainian personnel, 3 infantry fighting vehicles, 7 armored personnel carriers and 3 pickup trucks were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the South Donetsk direction, the enemy attacked the Russian positions with the forces of 2 company tactical groups, reinforced with tanks, in the directions of Novomikhailivka, Nikolskoye and Slavnoye of Donetsk People's Republic. Artillery fire stopped and dispersed the hostile units. More than 40 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles and 4 cars were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the enemy with a reinforced motorized infantry battalion failed to attack the Russian positions in the directions of Bruskinskoye, Katikatsky, Koshara, Sukhanovo and Dyshenko in Kherson region. All the attacks have been successfully repulsed by the Russian troops. The enemy has been driven back to its initial positions. More than 90 Ukrainian personnel, 3 tanks and 8 armored fighting vehicles were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. Selama ini kita hanya melihat suasana pertempuran yang terjadi di tengah hutan, desa, hingga perkotaan. Tak banyak yang tahu seperti apa suasana ruang bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 22 Oktober 2022.
menunjukkan tentara Ukraina yang sedang mengabadikan dan memperlihatkan suasana ruang bawah tanah mereka, tempat mereka untuk berlindung, tempat mereka untuk makan, tempat mereka untuk hidup selama perang masih berlangsung. Tampak dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah dapur-dapur kecil dan meja juga kursi untuk ditempati para militer Ukraina saat makan bersama. Всё. Это точно никаких играть не возьме. Denazifikasi tidak bisa dihindari oleh angkatan bersenjata Ukraina. Untuk kesekian kalinya, amukan rudal angkatan bersenjata Rusia menghancurkan benteng pertahanan militer Ukraina di dekat Avdiivka di utara Donetsk. Peristiwa itu terekam melalui kamera udara, videonya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi di beberapa titik, yakni di dalam parit dan sebuah bangunan yang diduga sebagai markas angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui kendaraan infanteri militer Ukraina juga ikut hancur dalam insiden penyerangan ini. Belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pasukan Rusia mengklaim tentara Ukraina menderita kerugian besar kali ini. Batalion Somalia memberikan pertolongan pertama kepada tentara Ukraina yang terkena ranjau kelopak. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bersama dengan perwira DPR atau Republik Rakyat Donetsk dari Batalion Somalia, korban yang terluka dan berada di posisi dekat desa Vodiane Donetsk segera dievakuasi. Di sana ia terkena ledakan oleh kelopak ranjau. Selain diberi pertolongan pertama, korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Luka yang diderita korban berada di bagian kaki. Ranjau PFN-1 kecil berbentuk kupu-kupu hijau, dijuluki kelopak, biasanya diluncurkan dengan artileri atau dijatuhkan dari pesawat.
Amerika Serikat menggertak sekutu Arab Saudi. Klaim tersebut dilayangkan Istanbul setelah produsen OPEC Plus mengumumkan pengurangan produksi minyak secara besar-besaran. Seperti diketahui, Washington keberatan dengan keputusan tersebut. Baru-baru ini OPEC Plus mengumumkan akan memproduksi 2 juta barel minyak lebih sedikit per harinya. Keputusan ini akan diberlakukan mulai November mendatang. OPEC Plus juga membatasi pasokan di pasar yang sudah ketat. Meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan produksi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi untuk hubungan Amerika dengan Arab Saudi setelah langkah OPEC Plus. Sementara Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan penindasan tersebut menjadi tindakan yang tidak benar. Sebelumnya, Amerika Serikat sangat ingin melihat Arab Saudi dan mitra OPEC memompa lebih banyak minyak. Tujuannya untuk membantu menurunkan biaya bensin yang tinggi dan mengurangi tingkat inflasi Amerika Serikat tertinggi dalam 40 tahun. Kartel OPEC yang dipimpin oleh Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global bulan depan. Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi yang akan membantu Rusia membayar perang di Ukraina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan keputusan OPEC murni karena faktor ekonomi. Pangeran Faisal juga menegaskan keputusan ini diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggotanya. Kerajaan juga membantah memihak atas invasi Rusia ke Ukraina yang didukung Barat. Arab Saudi bersikeras bahwa pihaknya telah mempertahankan posisi berprinsip dalam mendukung hukum internasional. Sementara Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan dia terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Tribuners Filipina ketakutan saat negaranya digertak oleh negara barat. Pasalnya Filipina berencana akan membeli 16 helikopter Mi-17 dari Rusia. Atas gertakan tersebut, Filipina mengkonfirmasi bahwa militer negaranya telah resmi membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat jenis Mi-17 dari Rusia. Pembatalan pembelian itu pun dikonfirmasi langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Rencananya Filipina akan membeli sejumlah kendaraan hingga senjata dari Rusia sebanyak 215 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Mengetahui rencana pembelian itu, Barat menjatuhkan sanksi kepada Filipina. Jika transaksi itu terjadi, Barat akan melakukan pembekuan transfer bank. Pemerintah Filipina risau negaranya akan mendapatkan sanksi pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan dari migran Filipina di negara Barat. Filipina sendiri belum memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kontrak pembelian helikopter Mi-17. Namun rencana pembatalan kontrak sebenarnya sudah lama digagas oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Rencana tersebut sudah digagas sejak Agustus lalu setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Filipina menandatangani kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November 2021. Kesepakatan ini dilakukan guna mempercepat proses modernisasi perangkat keras militernya yang sudah jauh ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter Mi-17 batch pertama dijadwalkan dalam waktu sekira 2 tahun. Seusai pembatalan kontrak dengan Rusia, Filipina saat ini sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Washington untuk pembelian Boeing CH-47 Chinook. Perlu diketahui kehandalan Mi-17 semakin terlihat lantaran mampu mendarat di berbagai landasan darurat. Helikopter ini mampu mendarat di tanah lunak, padang salju, hingga kawasan perairan.
Dengan kehebatan tersebut, bahkan membuat Mi-17 dipercaya sebagai heli andalan misi PBB. Pasalnya kendaraan ini mampu menjalankan tugas di kawasan konflik dan rawan bencana. Kemudian helikopter Mi-17 mampu 4 peluncur, roket multikaliber, 2 bom penghancur beton FAB 250 CP, ranjau laut hingga perangkat pengecoh rudal. Bahkan kendaraan ini mampu menjadi pengacau sinyal elektronik selama di medan perang. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation, operational tactical and army aviation, missile troops and artillery strikes, eliminated the Ukrainian command post close to Novotavrichnoye in Zaporozhye region. Ukrainian units near Novaya Kamenka, Petikatki and Novaya Kaluga in Kherson region, Yampol, Novoukrainka and Kirovsk in Donetsk People's Republic, Izumskoye in Kharkov region, 67 artillery units at firing positions, manpower and military equipment in 167 areas. 5 Ukrainian munition depots were annihilated near Kupiansk-Uzlovoy and Dvurechная in Kharkov region, Trifonovka in Kherson region, Torskoye in Donetsk People's Republic, and the city of Nikolaev. An oil terminal storing diesel fuel for the Ukrainian Armed Forces military equipment was destroyed close to Alexeyevka in Dnepropetrovsk region. A fuel depot was eliminated near the village of Smela in Cherkasy region, where more than 100,000 tons of aviation fuel for the Ukrainian Air Force was stored. In the past 24 hours, air defense systems shot down 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Staritsa, Ishchenka, Borozenskoye, Tokarevka in Kherson region, Lubimovka in Zaporozhye region, Yegorovka, Staromayorskoye, Blagoveshchenka in Donetsk People's Republic, Verkhnya Duvanka, Kuzemovka and Oborotnovka in Lugansk People's Republic. Moreover, 6 projectiles of the American HIMARS MLRS and 1 HARM high-speed anti-radiation missile were intercepted close to Kakhovka in Kherson region and Svatovo in Lugansk People's Republic. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the past 24 hours, the Russian armed forces have continued launching attacks by high-precision long-range air-based armament at the military control and energy systems of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized.
In the Kupiansk direction, the enemy made attempts with up to 2 motorized infantry companies to attack the Russian troops' positions in the direction of Kuzemovka of Lugansk People's Republic and Berestovoe in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Artillery fire and active actions of Russian troops annihilated more than 20 Ukrainian personnel, 2 armored personnel carriers and 1 car. In the Krasny Liman direction, the enemy attempted to break through the defense of the Russian troops with a reinforced motorized infantry battalion close to Novosadovaya in Donetsk People's Republic and Torskoye Forestry. Russian airstrikes and concentrated artillery fire from pre-prepared lines inflicted fire damage on the Ukrainian units. About 70 Ukrainian personnel, 3 infantry fighting vehicles, 7 armored personnel carriers and 3 pickup trucks were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the South Donetsk direction, the enemy attacked the Russian positions with the forces of 2 company tactical groups, reinforced with tanks, in the directions of Novomikhailivka, Nikolskoye and Slavnoye of Donetsk People's Republic. Artillery fire stopped and dispersed the hostile units. More than 40 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles and 4 cars were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the enemy with a reinforced motorized infantry battalion failed to attack the Russian positions in the directions of Bruskinskoye, Katikatki, Koshara, Sukhanovo and Ishchenko in Kherson region. All the attacks have been successfully repulsed by the Russian troops. The enemy has been driven back to its initial positions. More than 90 Ukrainian personnel, 3 tanks and 8 armored fighting vehicles were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. Selama ini kita hanya melihat suasana pertempuran yang terjadi di tengah hutan, desa, hingga perkotaan. Tak banyak yang tahu seperti apa suasana ruang bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 22 Oktober 2022.
menunjukkan tentara Ukraina yang sedang mengabadikan dan memperlihatkan suasana ruang bawah tanah mereka, tempat mereka untuk berlindung, tempat mereka untuk makan, tempat mereka untuk hidup selama perang masih berlangsung. Tampak dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah dapur-dapur kecil dan meja juga kursi untuk ditempati para militer Ukraina saat makan bersama. Всё. Это точно никаких играть не возьме. Denazifikasi tidak bisa dihindari oleh angkatan bersenjata Ukraina. Untuk kesekian kalinya, amukan rudal angkatan bersenjata Rusia menghancurkan benteng pertahanan militer Ukraina di dekat Avdiivka di utara Donetsk. Peristiwa itu terekam melalui kamera udara, videonya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi di beberapa titik, yakni di dalam parit dan sebuah bangunan yang diduga sebagai markas angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui kendaraan infanteri militer Ukraina juga ikut hancur dalam insiden penyerangan ini. Belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pasukan Rusia mengklaim tentara Ukraina menderita kerugian besar kali ini. Batalion Somalia memberikan pertolongan pertama kepada tentara Ukraina yang terkena ranjau kelopak. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bersama dengan perwira DPR atau Republik Rakyat Donetsk dari Batalion Somalia, korban yang terluka dan berada di posisi dekat desa Vodiane Donetsk segera dievakuasi. Di sana ia terkena ledakan oleh kelopak ranjau. Selain diberi pertolongan pertama, korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Luka yang diderita korban berada di bagian kaki. Ranjau PFM-1 kecil berbentuk kupu-kupu hijau dijuluki kelopak biasanya diluncurkan dengan artileri atau dijatuhkan dari pesawat.
Menuduh Amerika Serikat menggertak sekutu Arab Saudi. Klaim tersebut dilayangkan Istanbul setelah produsen OPEC Plus mengumumkan pengurangan produksi minyak secara besar-besaran. Seperti diketahui, Washington keberatan dengan keputusan tersebut. Baru-baru ini OPEC Plus mengumumkan akan memproduksi 2 juta barel minyak lebih sedikit per harinya. Keputusan ini akan diberlakukan mulai November mendatang. OPEC Plus juga membatasi pasokan di pasar yang sudah ketat. Meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan produksi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi untuk hubungan Amerika dengan Arab Saudi setelah langkah OPEC Plus. Sementara Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan penindasan tersebut menjadi tindakan yang tidak benar. Sebelumnya, Amerika Serikat sangat ingin melihat Arab Saudi dan mitra OPEC memompa lebih banyak minyak. Tujuannya untuk membantu menurunkan biaya bensin yang tinggi dan mengurangi tingkat inflasi Amerika Serikat tertinggi dalam 40 tahun. Kartel OPEC yang dipimpin oleh Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global bulan depan. Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi yang akan membantu Rusia membayar perang di Ukraina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan keputusan OPEC murni karena faktor ekonomi. Pangeran Faisal juga menegaskan keputusan ini diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggotanya. Kerajaan juga membantah memihak atas invasi Rusia ke Ukraina yang didukung Barat. Arab Saudi bersikeras bahwa pihaknya telah mempertahankan posisi berprinsip dalam mendukung hukum internasional. Sementara Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan dia terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Tribunars Filipina ketakutan saat negaranya digertak oleh negara barat. Pasalnya Filipina berencana akan membeli 16 helikopter Mi-17 dari Rusia. Atas gertakan tersebut, Filipina mengkonfirmasi bahwa militer negaranya telah resmi membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat jenis Mi-17 dari Rusia. Pembatalan pembelian itu pun dikonfirmasi langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Rencananya Filipina akan membeli sejumlah kendaraan hingga senjata dari Rusia sebanyak 215 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Mengetahui rencana pembelian itu, Barat menjatuhkan sanksi kepada Filipina. Jika transaksi itu terjadi, Barat akan melakukan pembekuan transfer bank. Pemerintah Filipina risau negaranya akan mendapatkan sanksi pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan dari migran Filipina di negara Barat. Filipina sendiri belum memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kontrak pembelian helikopter Mi-17. Namun rencana pembatalan kontrak sebenarnya sudah lama digagas oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Rencana tersebut sudah digagas sejak Agustus lalu setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Filipina menandatangani kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November 2021. Kesepakatan ini dilakukan guna mempercepat proses modernisasi perangkat keras militernya yang sudah jauh ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter Mi-17 batch pertama dijadwalkan dalam waktu sekira 2 tahun. Seusai pembatalan kontrak dengan Rusia, Filipina saat ini sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Washington untuk pembelian Boeing CH-47 Chinook. Perlu diketahui kehandalan Mi-17 semakin terlihat lantaran mampu mendarat di berbagai landasan darurat. Helikopter ini mampu mendarat di tanah lunak, padang salju, hingga kawasan perairan.
Dengan kehebatan tersebut, bahkan membuat Mi-17 dipercaya sebagai heli andalan misi PBB. Pasalnya kendaraan ini mampu menjalankan tugas di kawasan konflik dan rawan bencana. Kemudian helikopter Mi-17 mampu 4 peluncur, roket multikaliber, 2 bom penghancur beton FAB 250 CP, ranjau laut hingga perangkat pengecoh rudal. Bahkan kendaraan ini mampu menjadi pengacau sinyal elektronik selama di medan perang. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery strikes eliminated the Ukrainian command post close to Novotavrichnoye in Zaporozhye region. Ukrainian units near Novaya Kamenka, Petikatki and Novaya Kaluga in Kherson region, Yampol, Novoukrainka and Kirovsk in Donetsk People's Republic, Izumskoye in Kharkov region, 67 artillery units at firing positions, manpower and military equipment in 167 areas. 5 Ukrainian munition depots were annihilated near Kupiansk-Uzlovoy and Dvurechnoye in Kharkov region, Trifonovka in Kherson region, Torskoye in Donetsk People's Republic, and the city of Nikolaev. An oil terminal storing diesel fuel for the Ukrainian Armed Forces military equipment was destroyed close to Alexeyevka in Dnepropetrovsk region. A fuel depot was eliminated near the village of Smela in Cherkasy region, where more than 100,000 tons of aviation fuel for the Ukrainian Air Force was stored. In the past 24 hours, air defense systems shot down 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Staritsa, Ishchenka, Borozenskoye, Tokarevka in Kherson region, Lubimovka in Zaporozhye region, Yegorovka, Staromayorskoye, Blagoveshchenka in Donetsk People's Republic, Verkhnya Duvanka, Kuzemovka and Ovorotnovka in Lugansk People's Republic. Moreover, 6 projectiles of the American HIMARS MLRS and 1 HARM high-speed anti-radiation missile were intercepted close to Kakhovka in Kherson region and Svatovo in Lugansk People's Republic. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MLRS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells, targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the past 24 hours, the Russian armed forces have continued launching attacks by high-precision long-range air-based armament at the military control and energy systems of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized.
In the Kupiansk direction, the enemy made attempts with up to 2 motorized infantry companies to attack the Russian troops' positions in the direction of Kuzemovka of Lugansk People's Republic and Berestovoe in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Artillery fire and active actions of Russian troops annihilated more than 20 Ukrainian personnel, 2 armored personnel carriers and 1 car. In the Krasny Liman direction, the enemy attempted to break through the defense of the Russian troops with a reinforced motorized infantry battalion close to Novosadovoe in Donetsk People's Republic and Torskoye Forestry. Russian airstrikes and concentrated artillery fire from pre-prepared lines inflicted fire damage on the Ukrainian units. About 70 Ukrainian personnel, 3 infantry fighting vehicles, 7 armored personnel carriers and 3 pickup trucks were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the South Donetsk direction, the enemy attacked the Russian positions with the forces of 2 company tactical groups, reinforced with tanks, in the directions of Novomikhailivka, Nikolskoye and Slavnoye of Donetsk People's Republic. Artillery fire stopped and dispersed the hostile units. More than 40 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles and 4 cars were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the enemy with a reinforced motorized infantry battalion failed to attack the Russian positions in the directions of Bruskinskoye, Katikatsky, Koshara, Sukhanovo and Ishchenko in Kherson region. All the attacks have been successfully repulsed by the Russian troops. The enemy has been driven back to its initial positions. More than 90 Ukrainian personnel, 3 tanks and 8 armored fighting vehicles were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. Selama ini kita hanya melihat suasana pertempuran yang terjadi di tengah hutan, desa, hingga perkotaan. Tak banyak yang tahu seperti apa suasana ruang bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 22 Oktober 2022.
menunjukkan tentara Ukraina yang sedang mengabadikan dan memperlihatkan suasana ruang bawah tanah mereka, tempat mereka untuk berlindung, tempat mereka untuk makan, tempat mereka untuk hidup selama perang masih berlangsung. Tampak dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah dapur-dapur kecil dan meja juga kursi untuk ditempati para militer Ukraina saat makan bersama. Всё. Это точно никаких игры не возьме. Denazifikasi tidak bisa dihindari oleh angkatan bersenjata Ukraina. Untuk kesekian kalinya, amukan rudal angkatan bersenjata Rusia menghancurkan benteng pertahanan militer Ukraina di dekat Avdiivka di utara Donetsk. Peristiwa itu terekam melalui kamera udara. Videonya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi di beberapa titik, yakni di dalam parit dan sebuah bangunan yang diduga sebagai markas angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui kendaraan infanteri militer Ukraina juga ikut hancur dalam insiden penyerangan ini. Belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pasukan Rusia mengklaim tentara Ukraina menderita kerugian besar kali ini. Batalion Somalia memberikan pertolongan pertama kepada tentara Ukraina yang terkena ranjau kelopak. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bersama dengan perwira DPR atau Republik Rakyat Donetsk dari Batalion Somalia, korban yang terluka dan berada di posisi dekat desa Vodiane Donetsk segera dievakuasi. Di sana ia terkena ledakan oleh kelopak ranjau. Selain diberi pertolongan pertama, korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Luka yang diderita korban berada di bagian kaki. Ranjau PFM-1 kecil berbentuk kuku-kuku hijau, dijuluki kelopak, biasanya diluncurkan dengan artileri atau dijatuhkan dari pesawat.
Turki menuduh Amerika Serikat menggertak sekutu Arab Saudi. Klaim tersebut dilayangkan Istanbul setelah produsen OPEC Plus mengumumkan pengurangan produksi minyak secara besar-besaran. Seperti diketahui, Washington keberatan dengan keputusan tersebut. Baru-baru ini OPEC Plus mengumumkan akan memproduksi 2 juta barel minyak lebih sedikit per harinya. Keputusan ini akan diberlakukan mulai November mendatang. OPEC Plus juga membatasi pasokan di pasar yang sudah ketat. Meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan produksi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi untuk hubungan Amerika dengan Arab Saudi setelah langkah OPEC Plus. Sementara Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan penindasan tersebut menjadi tindakan yang tidak benar. Sebelumnya, Amerika Serikat sangat ingin melihat Arab Saudi dan mitra OPEC memompa lebih banyak minyak. Tujuannya untuk membantu menurunkan biaya bensin yang tinggi dan mengurangi tingkat inflasi Amerika Serikat tertinggi dalam 40 tahun. Kartel OPEC yang dipimpin oleh Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global bulan depan. Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi yang akan membantu Rusia membayar perangnya di Ukraina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan keputusan OPEC murni karena faktor ekonomi. Pangeran Faisal juga menegaskan keputusan ini diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggotanya. Kerajaan juga membantah memihak atas invasi Rusia ke Ukraina yang didukung Barat. Arab Saudi bersikeras bahwa pihaknya telah mempertahankan posisi berprinsip dalam mendukung hukum internasional. Sementara Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan dia terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Tribuners Filipina ketakutan saat negaranya digertak oleh negara barat. Pasalnya Filipina berencana akan membeli 16 helikopter Mi-17 dari Rusia. Atas gertakan tersebut, Filipina mengkonfirmasi bahwa militer negaranya telah resmi membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat jenis Mi-17 dari Rusia. Pembatalan pembelian itu pun dikonfirmasi langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Rencananya Filipina akan membeli sejumlah kendaraan hingga senjata dari Rusia sebanyak 215 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Mengetahui rencana pembelian itu, Barat menjatuhkan sanksi kepada Filipina. Jika transaksi itu terjadi, Barat akan melakukan pembekuan transfer bank. Pemerintah Filipina risau negaranya akan mendapatkan sanksi pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan dari migran Filipina di negara Barat. Filipina sendiri belum memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kontrak pembelian helikopter Mi-17. Namun rencana pembatalan kontrak sebenarnya sudah lama digagas oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Rencana tersebut sudah digagas sejak Agustus lalu setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Filipina menandatangani kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November 2021. Kesepakatan ini dilakukan guna mempercepat proses modernisasi perangkat keras militernya yang sudah jauh ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter Mi-17 batch pertama dijadwalkan dalam waktu sekira 2 tahun. Seusai pembatalan kontrak dengan Rusia, Filipina saat ini sedang mempertimbangkan kerjasama dengan Washington untuk pembelian Boeing CH-47 Chinook. Perlu diketahui kehandalan Mi-17 semakin terlihat lantaran mampu mendarat di berbagai landasan darurat. Helikopter ini mampu mendarat di tanah lunak, padang salju, hingga kawasan perairan.
Dengan kehebatan tersebut, bahkan membuat Mi-17 dipercaya sebagai heli andalan misi PBB. Pasalnya kendaraan ini mampu menjalankan tugas di kawasan konflik dan rawan bencana. Kemudian helikopter Mi-17 mampu 4 peluncur, roket multikaliber, 2 bom penghancur beton FAB 250 CP, ranjau laut hingga perangkat pengecoh rudal. Bahkan kendaraan ini mampu menjadi pengacau sinyal elektronik selama di medan perang. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery strikes eliminated the Ukrainian command post close to Novotavrichnoye in Zaporozhye region. Ukrainian units near Novaya Kamenka, Petikatki and Novaya Kaluga in Kherson region, Yampol, Novoukrainka and Kirovsk in Donetsk People's Republic, Izumskoye in Kharkov region, 67 artillery units at firing positions, manpower and military equipment in 167 areas. 5 Ukrainian munition depots were annihilated near Kupiansk-Uzlovoy and Dvurechne in Kharkov region, Trifonovka in Kherson region, Torskoye in Donetsk People's Republic, and the city of Nikolaev. An oil terminal storing diesel fuel for the Ukrainian Armed Forces military equipment was destroyed close to Alexeyevka in Dnepropetrovsk region. A fuel depot was eliminated near the village of Smela in Cherkasy region, where more than 100,000 tons of aviation fuel for the Ukrainian Air Force was stored. In the past 24 hours, air defense systems shot down 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Staritsa, Ishchenka, Borozenskoye, Tokarevka in Kherson region, Lubimovka in Zaporozhye region, Yegorovka, Staromayorskoye, Blagoveshchenka in Donetsk People's Republic, Verkhnya Duvanka, Kuzemovka and Oborotnovka in Lugansk People's Republic. Moreover, 6 projectiles of the American HIMARS MLRS and 1 HARM high-speed anti-radiation missile were intercepted close to Kakhovka in Kherson region and Svatovo in Lugansk People's Republic. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the past 24 hours, the Russian armed forces have continued launching attacks by high-precision long-range air-based armament at the military control and energy systems of Ukraine. All the assigned targets have been neutralized.
In the Kupiansk direction, the enemy made attempts with up to 2 motorized infantry companies to attack the Russian troops' positions in the direction of Kuzemovka of Lugansk People's Republic and Berestovoe in Kharkov region. All the enemy attacks have been repelled. Artillery fire and active actions of Russian troops annihilated more than 20 Ukrainian personnel, 2 armored personnel carriers and 1 car. In the Krasny Liman direction, the enemy attempted to break through the defense of the Russian troops with a reinforced motorized infantry battalion close to Novosadovoe in Donetsk People's Republic and Torskoye Forestry. Russian airstrikes and concentrated artillery fire from pre-prepared lines inflicted fire damage on the Ukrainian units. About 70 Ukrainian personnel, 3 infantry fighting vehicles, 7 armored personnel carriers and 3 pickup trucks were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the South Donetsk direction, the enemy attacked the Russian positions with the forces of 2 company tactical groups, reinforced with tanks, in the directions of Novomikhailivka, Nikolskoye and Slavnoye of Donetsk People's Republic. Artillery fire stopped and dispersed the hostile units. More than 40 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles and 4 cars were destroyed. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the enemy with a reinforced motorized infantry battalion failed to attack the Russian positions in the directions of Bruskinskoye, Katikatsky, Koshara, Sukhanovo and Ishchenko in Kherson region. All the attacks have been successfully repulsed by the Russian troops. The enemy has been driven back to its initial positions. More than 90 Ukrainian personnel, 3 tanks and 8 armored fighting vehicles were destroyed. In total, 325 airplanes and 162 helicopters, 2,323 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,997 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,517 field artillery cannons and mortars, as well as 6,720 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Kiev regime continues its provocations aimed at creating a possible technological disaster at Zaporozhye nuclear power plant. During the day, the artillery of the armed forces of Ukraine fired more than 30 artillery shells targeting eastern outskirts of Energodar and the territory adjacent to the nuclear power plant. The strikes were carried out from the Ukrainian-controlled areas of Nikopol and Chervono-Grigorovka in Donetsk People's Republic. The hostile firepower has been neutralized by Russian artillery's counterattack. There are no casualties and destruction at the station. The radiation environment remains normal. Selama ini kita hanya melihat suasana pertempuran yang terjadi di tengah hutan, desa, hingga perkotaan. Tak banyak yang tahu seperti apa suasana ruang bawah tanah angkatan bersenjata Ukraina. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 22 Oktober 2022.
menunjukkan tentara Ukraina yang sedang mengabadikan dan memperlihatkan suasana ruang bawah tanah mereka, tempat mereka untuk berlindung, tempat mereka untuk makan, tempat mereka untuk hidup selama perang masih berlangsung. Tampak dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah dapur-dapur kecil dan meja juga kursi untuk ditempati para militer Ukraina saat makan bersama. Всего. Это точно никаких игрок не возьмет. Denazifikasi tidak bisa dihindari oleh angkatan bersenjata Ukraina. Untuk kesekian kalinya, amukan rudal angkatan bersenjata Rusia menghancurkan benteng pertahanan militer Ukraina di dekat Avdiivka di utara Donetsk. Peristiwa itu terekam melalui kamera udara, videonya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman ledakan terjadi di beberapa titik, yakni di dalam parit dan sebuah bangunan yang diduga sebagai markas angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui kendaraan infanteri militer Ukraina juga ikut hancur dalam insiden penyerangan ini. Belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pasukan Rusia mengklaim tentara Ukraina menderita kerugian besar kali ini. Batalion Somalia memberikan pertolongan pertama kepada tentara Ukraina yang terkena ranjau kelopak. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 24 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan bersama dengan perwira DPR atau Republik Rakyat Donetsk dari Batalion Somalia, korban yang terluka dan berada di posisi dekat desa Vodiane Donetsk segera dievakuasi. Di sana ia terkena ledakan oleh kelopak ranjau. Selain diberi pertolongan pertama, korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Luka yang diderita korban berada di bagian kaki. Ranjau PFN-1 kecil berbentuk kupu-kupu hijau dijuluki kelopak biasanya diluncurkan dengan artileri atau dijatuhkan dari pesawat.
Turki menuduh Amerika Serikat menggertak sekutu Arab Saudi. Klaim tersebut dilayangkan Istanbul setelah produsen OPEC Plus mengumumkan pengurangan produksi minyak secara besar-besaran. Seperti diketahui, Washington keberatan dengan keputusan tersebut. Baru-baru ini OPEC Plus mengumumkan akan memproduksi 2 juta barel minyak lebih sedikit per harinya. Keputusan ini akan diberlakukan mulai November mendatang. OPEC Plus juga membatasi pasokan di pasar yang sudah ketat. Meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk meningkatkan produksi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi untuk hubungan Amerika dengan Arab Saudi setelah langkah OPEC Plus. Sementara Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan penindasan tersebut menjadi tindakan yang tidak benar. Sebelumnya, Amerika Serikat sangat ingin melihat Arab Saudi dan mitra OPEC memompa lebih banyak minyak. Tujuannya untuk membantu menurunkan biaya bensin yang tinggi dan mengurangi tingkat inflasi Amerika Serikat tertinggi dalam 40 tahun. Kartel OPEC yang dipimpin oleh Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global bulan depan. Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi yang akan membantu Rusia membayar perangnya di Ukraina. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan keputusan OPEC murni karena faktor ekonomi. Pangeran Faisal juga menegaskan keputusan ini diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggotanya. Kerajaan juga membantah memihak atas invasi Rusia ke Ukraina yang didukung Barat. Arab Saudi bersikeras bahwa pihaknya telah mempertahankan posisi berprinsip dalam mendukung hukum internasional. Sementara Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan dia terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina. Tribuners Filipina ketakutan saat negaranya digertak oleh negara barat. Pasalnya Filipina berencana akan membeli 16 helikopter Mi-17 dari Rusia. Atas gertakan tersebut, Filipina mengkonfirmasi bahwa militer negaranya telah resmi membatalkan kesepakatan pembelian 16 helikopter angkut berat jenis Mi-17 dari Rusia. Pembatalan pembelian itu pun dikonfirmasi langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Rencananya Filipina akan membeli sejumlah kendaraan hingga senjata dari Rusia sebanyak 215 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Mengetahui rencana pembelian itu, Barat menjatuhkan sanksi kepada Filipina. Jika transaksi itu terjadi, Barat akan melakukan pembekuan transfer bank. Pemerintah Filipina risau negaranya akan mendapatkan sanksi pembatasan yang dapat memperlambat transfer bank pendapatan dari migran Filipina di negara Barat. Filipina sendiri belum memberitahu Rusia tentang keputusannya untuk membatalkan kontrak pembelian helikopter Mi-17. Namun rencana pembatalan kontrak sebenarnya sudah lama digagas oleh Departemen Pertahanan Nasional Filipina. Rencana tersebut sudah digagas sejak Agustus lalu setelah Filipina melakukan pembayaran awal. Filipina menandatangani kesepakatan pembelian helikopter Rusia pada November 2021. Kesepakatan ini dilakukan guna mempercepat proses modernisasi perangkat keras militernya yang sudah jauh ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kesepakatan tersebut, pengiriman helikopter Mi-17 batch pertama dijadwalkan dalam